Mr. SK Ablomechi Dome enu anyi de apame yatama achoma no popo ya ado wezo ne efonya Mr. SK Ablomechi wezo ami de akpana ma obe de kawo geprimi le egbe penkeke ame ye mi enya be alomi esene be Mr. SK Ablomechi ya ehajilai nene make ehakpala onye akenye kple nyepe nyasela mi ajibe na agbolo ntinya na mi kuye ko ne mi anya America nenye yo ba ma adobana toro la kata adobana adakpana obo kata o garemia fa ya ba aji ba yo arotomi akpano kata madobano kata maglo SK Ablometia enya de kakpi jara ko Samuel Kwesi Mokpokpo Ablometi alaba magloba macho amajope macho amajope ko hajiji plato jona jina mala gbegbe cho devi make ivi magloba fi over jinkrago ko magloba eji mala cho hamai make magara ingba ya jiko vasere fifia aba choral music kun ye joajina ajijo katan joajina ga choral music kun ye joajina maybe de for me kama jimdolo alo experience yo ka mama tofu cho de vi mo wa sere via maybe etailo alo ye maybe mau konam okay global ye ba sama la global ba you that's some global kola. What comes to mind is choral music, yes. Yes. Okay, mi esibe adola ka wonto edenu na mi be de kaje pi adeko ye enye hajiji eduaji tamia agloba nu yi edamagbene wo hajiji play hakpakpa ni be afike na jojo ha echo afima ayo mi edapeleta ke mia anya enu kan ne wona do fovo na hajiji. Oh, nous fions la manière. Ma fille a le petit signe high school, Suprama. La petit. Ma fille a musique, la fuma. Yeah. Okay. Fiona music le petit. Yo mi eda apeleta. Bale ke wonto edi eglona mi dongo be choral music kun ko ye wona akpa medono. Choral music a emale have me anthem only. High life only nene make agbaja pele enovioli ya akpo ye ne jegomede eka ene ko jegomede driko be maybe anthem so ya awado eyi ekwa oyi nkwa high life pele novio ogegem de menene ma ba globa nya fa ha bante akama wona ma don kujia mai mama no secondary school alors officiel senior high school la spakwa ma globa high life mo gba kaka la nyata pe mala ha alors alika wonto na gleba ha chuchu ma globa de sia de klefo la maintenant wonao alors na kaya no yi wako ha atia ola ma ko akpo maka asi ha chuchu de sia de klem agbaja o high life one temo zigio iko nyanya ba nya choral from to where for okay abale kemi egbele o album banto di dole 2020 me hey kega pele dole 2022 me mi akata mi nya be 2020 ma na le joy to come na mi tare mi akpo a downloado ado nuka edemegbe na inspiration kan ekpo during that period mi akata mi be covid plan of you amohika dodo megali plan of you kake that inspiration was there but ha ejibe ya ahera agberewo ya to fe akpe e ba na glo 2020 a covid-19 kan to ika dodo megava no nyi go ha na asrofa de dalo na na ko gake
still ame have edge ma le ko abe dɔdasi aɖe va tso Mawu gbɔ eye magblɔ be Mawu gbɔ labe ye nye mía fofo gãtɔ ta Mawu gbɔ ko dɔdasi ma te va tso yi ke wɔe be me feel alo di kokoko be le ƒe ma me even with COVID ƒe anyinɔnɔ kple tɔwo katã hã la ma awɔ nane kokoko mía awɔ recording aɖe kokoko at a point aɖo va dze nam abe ke ne nye mewɔe ko la maybe xexea me gbɔna ŋu ge ta ma to mɔ sia mɔ nu dzi ne míawɔe ko elɔ ŋu geɖe ɖe me asɔsrɔ̃ kple tɔwo fifia wobe mi megado go leke mi wògafia srɔ̃ ha ta fi ma le ye technology wɔbe IT ma le ye wòva ge ɖe mee ma ko akpɔ be mi va nɔ ha srɔ̃m le WhatsApp va create group aɖewo ale be me kɔ nye velia yiwo ke dzina ha eyo ke nye kple mi nɔ kɔ yawo me kpɔ le ɖevi me eyo ke nye kple mi still mi gale kɔ ya me ƒe tɔmɔ yo ke me sell idea no nya lɔ ɖe dzi koa me kɔ da ɖe page dzi ale be mi srɔ̃ ha le nia page dzi leke mi kɔ srɔ̃na hawoe nye ŋutɔ me dzina hawo katã ɖe egbe ame ne mi kɔna choral music normally treble auto tenor bass ta nye ŋutɔ me dzina hawo adzi treble adzi auto arecord wo katã kekeŋ ada ɖe ekpa dzi ame yiwo ke srɔ̃na alo ame yiwo ke dzina treble la woasrɔ̃ ƒe akpa dzi auto tɔ hã woasrɔ̃ nenema va kɔ ɖe bass ko ne wosrɔ̃e vɔ nenema la wɔn hã ga record nɛ ada ɖe pagea ebe mawɔ ɖɔɖɔ ɖo ku ɖe ŋu keŋ ʋu eme ame ɖeke medodo ame ɖeke menɔvia kpɔm o ka dzi ko mi le emawo katã wɔ ta magblɔ nenema mi wɔ ʋuu va ɖo eyi ke me wòdze be míayi ɖe studio ava wɔ recording proper ŋutɔ hafi mi va do go abe 2 weeks to the time le ge hafi yi ɖe hafi kpɔ even kura kpɔ mía nɔewo ƒe ŋkume after that long break hafi yi ɖe studio va record album ma. Ok, abaleke wonto egble be technology dzi yo Australia nenema ke kuxewo woya ova fa ke ko kake mi edzagba etome do tama gble be ha sɔsrɔ̃ le technology dzi ɖe yiyi kagbegbe wota exɔ mi hafi as compared be ne mi dogo le ya mi srɔ̃nɛ kple technology dzi ɖe difference aleke wonɔ kokoko la yiwo ke wònye be enugɔme nye mi dze zigbãtɔ la kokoko la akpɔ be difference anyi nɔ ge ne mi do go ŋkume kple ŋku abe nye kple mía nɔewo kpɔ ma ne me nya ɖe gblɔ ma esese kaba kple lele ɖe ta ma abe enɔnɔ ge bɔbɔe vie wu manɔ gblɔm le ekadzi nɔ ko abe ale ne gblea ekadzi tɔ gbã credit ƒeƒle akɔ aload hawo upload amewo hã woaƒle credit adownload kple tɔmawo katã ok ame aɖe maybe mekpɔ vovo le time ya ke me wɔ ane di be maybe eŋua na sɔ ɖo mekpɔ vovo tututu ta dze kokoko edzɔ ge elabena medze wòadɔ ame wɔ ge mewɔ ɖeka te wɔ ge o ta la edzɔ ge kpɔta emɔ nye kuxi magblɔ be financial aspect ga ƒe nyawo ne vevietɔ ɖe data ƒeƒle kple tɔmawo ko eŋuwɔkpɔ ya eŋu ƒe gɔmedzedze ya menɔna rosary o ale yevo gble ta mi manage kɔ mi with ɖewoe ye nye album gbãtɔ ƒe egododo. Ok, ne mi agble ne ma ko mi age ɖe financial aspect aba ale ke wontɔ egble enu ƒe gɔmedzedze gbãe ma aba ale ke wontɔ enya fia eɖaneke megale ebɔbo leke nye alɔdodoa kafi mi edze gɔme ema nye zi gbãtɔ ta le be alɔdodo aɖe ne tso afi aɖe ko alo nane na ade megbe ne kafi wòatɔ ɖe ate aɖeme na mi via yo akpe magblɔ be mada akpe gã aɖe na ame aɖewo ame vevi aɖewo magblɔe nenema ebe mada akpe na nye nufiala nye music fiala le St. Paul's Mr. Prosper Gbolonyo magblɔ be yi ke nyɔnyɔ le lãme avana ma be edze be eŋua ɖe ko be edze be míawɔe at this time mekoe sɔ kpli meɖo dze kpli kokoko have experience le ŋuawo me awum ta abe ame tsitsi ene mekoe ɖo dze kpli ko
ko mi do je o do e fa da mo nam kan ni no ta mo bun la ke mi o ga fi awe ganya e la ke mi o fi ka to ga mi la fi ka mi ma to ko to ka tan ko e ko la to ma ha ma do je pe la danya ha la fu nye la maro kan nya manglo Mr. Now Dr. Divine Gbagbo akpene ha kaka manglo ha bo na fa download hu mi le ko okay adana jago ma fi mi akpara ba fi ke aga chochoga mi li fu ko nya mabuba magle na danya la ka nya to ma nya ba he mai mu ngo sasa la ko mali ko danya yo ma garage ko eko kona na dasina envelope ada dasina mama nke ya ha ma hunga makpora kwa eko ba mava ni akama je akama ro na iva ya mava awo ma dokple ma nyate fa enwa wu gbogbo na ta magloba ma da pe gan de ka ike ma no dada ji fu ma wu je bo ano dam na danye ike magloba okple fofonya ala ba okple we ro na da nwa fi otu na danye ji do na da ta pe na ma va ka ta magloba abon gban to ala the so sina kata la echo the main one echo danya bo afi ameuka ma yo Dr. Divine Gbagbo kple Mr. Prosper Bolonyo ramado afi peperon vivi ovava mi va ko wo nwawe okay eno le da ma mi jibe mi anya da open danya ko mama e ko nya Janet ajo bubune ablomati opoku fifia mi ejerom de afike wo elefia ele ho fifi lai ma kare jibe kra to do ma mi fifi lai ka ba do gbane to he to gbane to le ma mi ha mi edogbere mi ta pe ni be eja gba support dreamer akpede okay kemia ayiji album fevelia in edere go le pe va ikome ya ha plepe mozozo ya ha plepe nu atovo ela be covid to ha ya ha plepe kuheo nene ma keke ha mi le ablode via de be ya ha leke mi eko we ple wo haji hade afiko le leke mi wona epo na epu ela be na mi nya be de peki afike haji hale ple mi ape gododo ma na ademena mi ya akpa magloba kuku abale on to gblea album afeli akwa wo ya la magloba to gboba enwo no a bit tough ha academy vie le hasosro pa paji ko first one ai ka no covid pa hayo ma aba aji haya ka ifa gbo isamile alo o fovai nya salausa nya abelenkwe ARS haji ha abelenkwe le ge ARS haji ha aba ofa hafiala wisdom adika nye play do le university UW nye play o music le afuma tamaglo afuma emi jesi nya niole ko kadodo acho afuma cho mi apa school he yo mavu tama mi onyanwu mi do ba kokokola mi wo album ade ple haji ha gba akwa da pe na la ba haji ha ma ken eva ji mi apa original composition na mi as music student so afi o mark mi ho ko gbova do won fia ta mi ble jota ma ba mi awona na kokoko ta ika susu avava mi wo first one avo susu avava second one ajago ma hajiji pla ni info wo no yala afiala wa ma ton ma glo eva no strom le Mr. Adikate afiala pita le afiala encore va vague on me fa kon va na la ba ta ma nya fa do wala pekin ha va we ba na ma igavie matro na ma iga I wasn't always nya ma nafma be siagbo ta wa we afia la pita kla afia error ya nko ma awe nyadro error nyadro awe noni na ma jo wa ala ma gba la ba the main afia la to wisdom ha do fa nya ta ha ma no age dwamo ta the mi no nani la ke fike mi do
o mi do akpa ya lo le ke mi oge okay mi we ala ke na mi listen la ke je be mi afudu ayi de gen ava I have reza okay fike mi do okay mi akwechu afia le awe plato ta maglobe ike ya onye be no face to face in a way academy at least me have I'm of more come yo no magba jirando afi mi na kwa va a polish mo ko ka ta maglobe ima apart from ganya ovrodo yi plato mo la mesenya ha ma ofanye apart from ha mo la maglobe bura hasosro pa akpaji yala 2022 to current one karama wu first one you can know purely online okay nemi aije abale ke minya ne choral music lemia be secular music nya leke amoko ni dem avu toto eleme ke vivia de mi ehegagbe o kata de ego aleke amoko dem aleke nyo pe feedback magloba amoko dem magloba malaba kokokwa mi akata amagbato kata amasiama ameokalo hajijia kokokwa amarolo hajijia heya for example bodang hip life hip hop plato having choral music mi ohamili magloba choral music family gbo soso ke gbo alo ke tan pogumele haya persema magloba the feedback was okay le Facebook YouTube plato mone mi da ha di aleke reactions over nala magloba so far so good ke the going forward amia pobele ke mia wafi vividodo de choral music anwa baleke with other new genres so no global genres ashocho bubu aleke mia wafi mia po the excellence with this one to ask about the patronage with the choral music okay Fivia abale ke miakata minya technology pe enya haofia chamileni da gbaji nya CD amo opele na le dutopo tepetepo ake Fivia le ova jode amo mega CD a eplem nene mo kaya ha amo kaji mi ko tofia hao jiram na mo alo hao damda mo bo nya te ko magloba CD a konfia la amagare na biako ahun magara yosio ta globa na ha balada ga ha wom da CD di fiala akoba amagbachim ta akoba pen drive va hode CD tepe pen drive ha amodine odiba yo ano assemble la kone tepe le sia de yo yi mo mobile phone we to fia ta akoba ehehede yam va ji aba Facebook YouTube plotomo wa we va hode CD tepe kun ta magloba mo we zamile as IT tool so we ka ko agba bubuludoma agba okay yeah ke no le ma kwa me be nya sala wa jaruru vivino ne ma ke wojibe yo ase hagba edo tamia ase hagba do kwa eke mamia atro agba agere blugbeme had over agere blugbeme tamia kobe ne hayomi se so far me probe elegbeveme begbe pele blugbe inspirational blugbe tori afige ocho afigere eme yeah akba magloba nya hakpapa gado about 70 something almost 80 compositions okatala ule evegbeme alebe toada ko manya bulu bamato ai manya mare kama train aba mano versatile I try but aba mata wanana out of your comfort zone even though nya masa bluba nyu hande mata a fonyati ola bluba mako akbaha ko magloba kama no aba haka misavai ka no la bluba ma imano nya service wom le parliament those days
me fɔ me wɔ vɔ nɔ dzadzram ɖo ma yi ɖe dɔ me ko hagba va nam ko meɖe me se enyawo me hã tututu gake me feel be maŋlɔe da ɖi ko meŋlɔe da ɖi menɔ megbe tsi ta meŋlɔe da ɖi ɖe paper dzi kple pen ko mekɔe kɔ de kotoku me hedzoe dɔ me va ɖo wɔ ŋu vɔ ke mekpɔ vovo sẽe ko mekɔe ko like eganɔ ringing nam on and on enɔ ɖiɖim le nye tome ko me feel be edze be mawɔ nane ku ɖe ŋu ta eko ne ma ko dze ma eko meŋlɔe ko nye menya nu yi ke tutu ŋlɔm mele ede lo mede o ta eko meyɔ nɔvi aɖewo mi ale va nye susu me lo mewɔ misi na kpɔ woɖo to wo nyagbɔ ok eyo ke dze wa correct o edze wa magblea la nyami ne ya la kple tɔmɔ kwa eko ozu ha ta yi ke first ema ha ma nɔ first album a dzi ke mi wɔ le covid time ma ta yi ke wonye be me feel be inspiration ya ke kplɔ ha ma ɖo enye divine one yi ke nye ŋutɔ nye mese gɔme gake wote va to dzinye la me feel be ne mia afitsɛ ɖe agba dzi akɔ maybe mawo ƒe didie ne sia ɖe mi wɔna mawo ƒe didie akɔ ado mawo be secondly hã la alo evelia miakɔ ado dzidzɔ na amewo ke maybe womese miaƒe ʋegba o gake wohɔ dzi na dzɔ maybe wose wohɔ ƒe nui woƒe gbe le albuma dzi kwa vividodo ɖe albuma ŋu na anɔ greater cover gbe woame eve okay ke ne mia ayi dzi ɖe wo ŋutɔ esɔli ha ka me nele nye ŋutɔ ipitɔ menye ipitɔ ŋutɔ akwa menye okay wo ŋutɔ eɖe me fia be ipitɔ wonye gake ne mi ale ŋku ɖe wo nya ŋua ebe ARS hadzi ha le abelemkpe ye edzi ha kpli ye alo wawe dzi ha na ye eyi ne le ipi me le nu katã wonye ARS hadzi ha akpe ɖe wo le wɔna ya dzi akpe ta ma agblɔ be megble do ŋgɔ le nuƒoƒo yiwo ke do ŋgɔ va yi me be kɔya ma ƒe hafiala tsitsitɔ alo hafiala main choir director ye kple de Winneba mi wɔ music le fi ma alebe gododo le fi ma me la mi va dze eveliawo elabe choral music dzɔna dzi na miame eveawo mi ga dona ʋegba hã ta ko evelia dzedza eva wɔe be eva nana ya ɖo yi me kplɔnɛ ɖo ayi ɖe eƒe hadzi agbɔ o va kpe ɖe ŋunye ala kple ala kple tɔmawo katã ko eva dzɔ hã be mi va zã hafi ne le Winneba music wɔm hafi na do goa ne ɖo te ɖia mi wɔna ŋukpe ɖi aɖe li mi wɔna yi ke nye original composition wo ŋutɔ na akpa ha ne be music a wɔ fia ɖi to miakpɔ wo ŋutɔ ha akpa ge akpe ne voice lo yi ke nye choral alo awoe instrumentwo na ku ekplɔwo na ku lo alo nu ɖe sia ɖe ke na wɔ yi ke wòanye music o alebe miame eva yi ko nye be choral le dzɔ dzi na mi ta choral mi choose ko mi nɔ tame bum meke agbɔna hadzi ge na mi time la kɔya ke me nɔ tsi kum la kpetɔe akɔtime kpetɔe epi church choir magblɔ be yi ke menɔ suea mi va wɔe ne miaƒe hafiala ɖeka Mr. Mesiotso tama menɔ abe SS godze ma gake menɔ nu bum leke ŋutɔ nya ade adziha blibo evu tso vɔ tafia kɔ yi fi ma menya vi o mi nɔ nu bum leke mi wɔ ge eko dzevelia mi ko nɔ dze ɖom ko nyevelia bo ne wòle nenema ke miata zã yeƒe hadziha akɔ awɔ programa ko the long and short of it be mi va zã hadziha ma kɔ wɔ miaƒe nuyia hã ko wodzi ha ale gbegbe wodzi ha course ma me like this mi me xɔ le course ma me wodzi ha ale gbegbe ŋutɔ ko megble abe fefe ene gake nye ŋutɔ koe nya nu yi ke megblɔ megble no be edze be hafi miaƒe velia wɔwɔ leke magblɔe nava nɔ tsitsi ma nye magblɔ be na wu no nava nɔ tsitsi ma edze be mia a record ale eha ɖo ɖe agbadzi ko mi nɔ tame bum ta anye ne menye covid ɖo va le 2020 wa anye ne hadziha ma ye
a record 2020 hã ƒe hawo gake yi ke covid va ta ɖe ko mi choose amewo le me ta 2020 tɔ la magblɔ be ame aɖewo nye ibitɔ ame aɖewo nye ARS tɔ ta ko mi choose amewo ke nyɔnyɔ alo me be gata sacrifice miawoe ko ta 2022 tɔa yava lɔ hadziha ɖe me fully ta magblɔ be ŋuma koŋ kadodo ya ke le nye kple hafiala woƒe hafiala wo dome ye wɔe be meva zã wo kɔ wɔ second album yi ke nye nane tai ƒe album akpi ɖe magblɔ be ma. Ok, kafi mia ayi dzeɖoɖoa dzia ma ana mɔnukpɔkpɔ nye nyasela be wa agblɔ nu se do amenya na aɖaŋuɖoɖo ɖe lia ne wa ana o. Neta miaƒe nyaselawo kaƒogbɔa ele ʋuʋu 05326000125 05326000125 na aɖo ŋkɔ dzi be dzeɖoɖo ya ele nye kple Mr. SK Ablɔmeti dome ame yi nye hadzila nenema ke wòganye ehakpala. Yo ale ke mi emɔ kpɔm ne miaƒe nyaselawo ƒe yeyɔkɔa mia ano dzeɖoɖoa dzi yim abe ale ke mi gblɔe CD nya megali fia o ɖe mia ana le social media dzi ɖe afi ke miaƒe nyaselawo woakpɔ le kple ŋkɔ yi ke ne tɔ le social media dzi. Yo agblɔ be ŋkɔ yi ke me tɔ le Facebook kple YouTube koŋ Sammy K Music Diary. Sammy K Music Diary. Le koŋ me tɔ le social media yi ke ne nya di mi le Facebook kple YouTube koa keke ge ɖe miam Sammy K Music Diary. Ok. Ŋutɔ nya fia miaƒe enuŋɔŋlɔwoe Sammy K aɖe leke ne SAMMY ke dometsotso nava then K alo K Music Diary yeah. Ok. Ke social media handle bubuwo ɖe magblɔ be YouTube kple Facebook koŋ me zãna kɔ promote na nye dɔwo abe sometimes me zãna TikTok gake mostly they are on Facebook kple YouTube alebe WhatsApp sometimes me dana wo ɖe nye status wo gake briefly so most of them like YouTube kple Facebook koŋ me zãna. Miaƒe nyaselawo ne edzi be ya ase hagbe viviwo koa dzagbagba na age ɖe social media handle dzi na ayi ɖe Facebook alo YouTube na atype Sammy K Music Diaries koa ase hagbe viviwo nenema ke miaƒe nyaselawo kaƒogbɔa ele ʋuʋu 05326000125 05326000125 nenema ke miate aɖo gbedasi hã ɖa to 05326000125 dzi dzeɖoɖo tɔxɛ ya ele nye kple Mr. SK Ablɔmeti ame yi nye hadzila kple hakpala dome. Tɔxɛ ya ele nye kple Mr. SK Ablɔmeti ame yi nye hadzila kple hakpala dome. Ok, efo mi ega trouble. Mawu ŋutɔ hã gblɔe be akpemadala ƒe nume edzɔa dzi na yo. Ta ma ana wo mɔnukpɔkpɔ ne na atsɔ akpedada na ame yiwo katã do alɔ, ame yiwo katã le dɔwɔwɔ me kpli wa na atsɔ akpedada tɔxɛ ma na wo. Akpe gba mada akpe na Mawu gã dziƒoʋĩtɔ elabe ne eya manɔmea la naneke mete edzi yi o ta metsɔ akpe gãtɔ katã ene meda akpe na ame aɖewo va yi gake magayɔ ake meda akpe na enɔnye kple fofonye nɔvinyewo elabe tso ɖevia me ko disturbance ŋutɔ manɔ ha dzi anɔ nye ŋu ƒom. They were able to contain all that. Womegblɔ be he ɖo to ewu music nu ya le menyo. Wote contain ʋu me va tsi wòva do go ɖe gota amewo sese ma meda akpe na wo, meda akpe na familia katã ɖe support base ta
meda akpe na Mr. Prosper Agbesi Bolonyo kple esrɔ̃a Madam Sedro, meda akpe wonye nye nufialawo le St. Paul's va yi ke menɔ SHS. Meda akpe na wo katã, meda akpe na Dr. Divine Gbagbo, meda akpe na vevie eƒe aɖaŋuɖoɖo kple financial support ta. Meda akpe na Professor GWK Dɔ hã, meda akpe nɛ hã ƒe aɖaŋuɖoɖo etɔwo katã ta. Ne be maxlãm amewo me vɔvɔgo Sister Jifa organization ne nuya album first one ƒe wɔwɔ katã akpɔ be yaƒe ŋkume kpɔ Sister Jifa tso Ekpetoe Akate Jifa ya, meda akpe nɛ UP Church Kpetoe Agɔtime Kpetoe hadziha katã kple amewo katã ko ke support na Samike Music Diary Vision. Meda akpe na Belinkpetɔwo katã, ARS Belinkpetɔwo katã le woƒe agbagbadzedzɔ, gbedodoɖa, kpekpeɖeameŋuwo, to game, susuɖoɖo, aɖaŋuɖoɖo kple tɔwo katã abe velia yi ke mi wɔa menya vi o. Meɖo ŋku Foholi dzi kple Sister Vovo li, Aunty Vovo li. Meda akpe na afialawo, afiala Aaron, afiala Peter, afiala Wisdom. Meda akpe na wo katã be wowɔ kpekpeɖeŋu to mɔ vovovowo dzi abe nu yawo katã va wɔwoe. Ko magblɔ be maga ada akpe, mada akpe na Reverend Albert Kuma yi ke nye Ipisɔfo sesẽ ɖeka. Enye o student of Peki Senior High. Ebe afi ma mi dzesi mia nɔewo le ma mada akpe nɛ be organize gododo tɔxɛ ya ko enuwo katã yi nyuie hena Mawu ƒe kafukafu. Meda akpe nɛ. Meka ɖe edzi vevie be ele to ɖom mi. Meda akpe nɛ keŋkeŋkeŋ. Nu mi wɔ la ƒe ta metsina bam o. Meda akpe nɛ. Meda akpe na fanbaseawo katã miwo ke le miaƒe pagewo dzi nɔ ɖaŋu ɖom na mi, nɔ dzi dem ƒo na mi be ŋuwo na atso afa. Meda akpe na wo katã, meda akpe na wo katã. Okay. Ne wole nenema koa maxɔ wo nyataƒonya kple enya tɔxɛ aɖe na ana ame yiwo esena wo hã alo ame yiwo nya wɔna wo hã ŋuti dɔ koa na ana gbedasi tɔxɛ aɖewo. Yo akpe. Magblɔ be ame yiwo katã ɖona to Samike Music ne woalé ŋku ɖe ŋua, ame aɖe fan aɖe ya gblɔ nam be when I listen to you ebe ne yi ɖo to nye music yi kpɔna nye ŋutɔ le eha me. Magblɔ be nye hawo katã womenye eha yiwo ke menɔ anyi ko be egba me tso be paper kple pen ɖe makpa ha o. Wonye ha yiwo ke nye they came out of inspiration. Wonye ha yiwo ke eɖewo mamlɔ anyi kasia ko mafɔ le fɔfɔ me alo satsiƒe kura gbɔ ko edze be madze nu ya ke se me la, edze be madze ŋɔŋɔ. Magblɔ nya akpe gãtɔwo katã la they came out of inspiration. Fɔfɔ me kple tɔmewo katã ta ne be woto ɖo mie la womegaɖo toe ko ase vivi ne beat yi ke ɖiɖim o, gake woakɔ ha ne ge ɖe wo me woawo hã woage ɖe ha me ase hame nyagbewo, ŋuƒlãmewo le me, akpedadawo le me, ŋusẽdodowo le me woa asi alebe woa ame hã ame kple amewo ame ɖewo lia kokoko mi sugbɔ exa me godo woa ame woƒe social media platforms wo WhatsApp wo Facebook wo kple tɔ kple be dzidzɔkpɔkpɔ ya ke woawo hã wo have alo kpɔkpɔ ma ame bubuwo hã woa have dzidzɔkpɔkpɔ ma. Okay. Mr. SK Ablometi akpeno kaka be ne eva nɔ anyi kpli mi eye ede nume na mi kple miaƒe nyasra. Mi de akpeno kaka nenema ke mi ebia amewo ƒe amegbɔnɔnɔ eƒe aɖaŋuɖoɖo naga atsi ɖe dzi kple susu be edɔ na yi gɔ choral music miatɔ ta Mawu na akpe ɖe ŋu ne mia atui ɖe dzi ne wa ayi ŋgɔ ta mi da akpe kaka. Akpe hafi miakɔ wɔna ɖo ŋuƒea magblɔ be ele sue do ga wo gblɔ nɛ ele kpui do ga wo ma aɖo ŋku nye kɔyaviwo, nye suku kɔyaviwo
pesco choir dzi adakpe ne hã wɔn hã wole sui gake wonana m inspiration aɖe ne me yiwo gbɔ le hasɔsrɔ̃ kpɔtɔwo ta ma ade ɖe nyaselawo gbɔ wo studentwo meka ɖe dzi be ɖewo to ɖom kple tɔmɔ na lekɔe publica gbadza hã be ni azã ɖe le mia si mi gbɔna ɖuɖu ge le August me 26 of August ke nye kɔsiɖa ɖe gbe sorry memli ɖa gbe gashieke godzi ke mi be miabra zã ma akɔ adi ga na rope tɔtɔ na school choir la ɖeviawo dzena agbagba ale gbegbe mi be kpe be ele vevie be mia add rope ale be akɔ add color to miaƒe mawo ƒe kafukafu yi ke wɔ mi le wole sui gake la menya vi o mele sure hã be producer going forward la akpe mi ale be miava afi ya ko no va blu amewo se koa miaŋutɔ mianya nu yi ke gblɔm mele ta medo gbe ne meto madzi do gbe ne nye head mistress madame Goka kple pesco nufialawo katã medo gbe ne reverend miaƒe chaplain medo gbe ne ɖeviawo hã wo katã staff both teaching and non-teaching katã akpenewo lo ta ema eya dzi meto hã amewo kpem ɖe miaƒe azãŋu on the 26th of August ava akpe ɖe miaŋu alo bubu happen le miaƒe ekpoa dzi ya pesco kpoa dzi le Kisinia High School. Akpe kaka mia hã mi fuma no be minya si fia kwa e mia ŋutɔ ge kura ka mi da akpe no be ne dzagba to go be hiha ha kaka edemo mi ewo cherudo to he enye dzidzɔ na nye kple nye nyasela ya ta mi te akpe no kaka gododo ano yo mia be